Mu gusobanura ibyo YouTube ikoreye aba content creators, reka twifashishe umurongo uboneka muri Mariko 4:25 avuga ngo ufite azongererwa naho udafite na duke yari afite azatwamburwa. Aha ngaha YouTube yaje kuba itangaza amategeko n'amabwiriza mashya agenga aba content creators basanzwe bahembwa cyangwa se bari monetize, ndetse n'aba YouTuber bakizamuka babandi bataraba monetize, aho byaje kuba bizamba cyane ku ruhande rw'aba YouTuber bakizamuka bataraba monetize, aho bagiye kujya basabwa kuba bujuje aba subscribers 1000 nk'uko bisanzwe, ariko noneho ku kigendanye na watch time ho bagasabwa amasaha 8000, mu gihe bavuga ko no kuzuza amasaha 4000 nabyo byabaga ari ibintu bigoye cyane. Naho ku bakora ama short videos cyangwa se kubahemberwa ama short videos bakaba bagiye kujya basabwa views miliyoni 20 mu gihe cy'umwaka, mu gihe basabwaga miliyoni 10 zonyine, bavuga bati nazo kugira ngo ziboneke ibintu byabaga ari ingorabahizi. Aha ngaha aba YouTuber benshi bakaba bakomeje kugenda bihe bavuga bati se ibintu biri bugende bite, cyane ko ku basanzweho nabo ibintu byabaye nk'ibihinduka, aho ku ba YouTuber basanzwe bahembwa hano kuri YouTube basabwe kuzemeza amategeko n'amabwiriza bya YouTube bitarenze tariki 31 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2027, ariko bikaba biri kuvugwa ko hakiri amahirwe ku ba content creators bakiri kuzamuka, aho ibi byemezo bya YouTube bizatangira gushyirwa mu bikorwa aha ngaha ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2027. Birumvikana guhera uyu munsi tubaze ni amezi agera kuri 5 n'iminsi mike gusa aba bantu baba basigaranye kugira ngo nabo aya mategeko n'amabwiriza mashya ataza kuba abafata, aho ku ba YouTuber bakiri kuzamuka basabwe kugira ngo bazagere aha ngaha ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri ibintu byose bamaze kubishyira ku murongo, cyane ko ubu ngubu baracyasabwa amasaha 4000 gusa n'aba subscribers 1000, ariko guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2027 ntabwo ariko ibintu bizaba bimeze, ahubwo bazaba bari gusabwa amasaha agera ku 8,000, cyane ko ni ibintu bitazaba byoroshye kabisa. Hanyuma ku ba YouTuber basanzwe bakora nabo bagiye kujya basabwa kuba byibuze mu minsi igera kuri 90 hari watch time bagomba kuba bafite, mu gihe cy'umwaka bagomba kuzajya baba bujuje byibuze watch time amasaha agera ku 1000, kugira ngo nabo bataza kugirwa inactive cyangwa se amacano yabo kugira ngo akomeze kwemezwa ko ari amacano akora neza ari active hano kuri YouTube. Ibintu bikaba byaje kuba bifata indi sura kabisa, aho bigaragara ko YouTube uhereye igihe yatangiriye ibintu bikomeza kugenda bisa nkaho bikara. YouTube igira iti kabisa dukeneye aba content creators bari seriye cyangwa se bafite gahunda, natwe twizeye ko bazakomeza gukora ibintu biri nta makemwa. Hanyuma ku ba content creators basanzwe hano kuri YouTube namwe mukaba mutegetswe kugira ngo bitarengeje iyi tariki 31 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2027 mube mwemeje amategeko n'amabwiriza bya YouTube bishya, hanyuma ngo notification ikaba izagenda igaragara aha ngaha ku ma YouTube studio yanyu, mukaba mutegetswe kuzagenda mucunga kugira ngo iyo notification niramuka ije muzemeze amategeko n'amabwiriza bya YouTube. Nyamuneka namwe mutazaba mufatirwa ibihano, cyane ko ngo umuntu uzaba atarayemeza aha ngaha ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere. Aha ngaha aba content creators bakaba bakomeje kwibaza ese ibintu biraza kugenda bite, cyane ko kubona amasaha 4000 kuri bamwe ngo